Mamema wakwaba na mema wache emra Adom TV so ene anopai na wotwe dwumadie na memne da yede eba ene ye boboso meda to so mienu wo fimpi mienu ene aduonu miensamu na eba no se na wotwe dwumadie no a ya ye hye na wotwe ne mu nsam ekoso de yedi mu nkomodie na ejina brane ye ka ho asempa ena ye sansi so biem na ya bobo ho diamant wanya adaje na memne de de na wanya adaje atnase na wotie ensema ye de bedi amegeso ene abena pokoa ahwen ne na ene no ohwemu ana watwe mu ensembia etwaguye na bia no hyepa yayi mu miensa dedi kan no eye de ekoso ewo Gabon eno no African Union ena Gabon se Gabon enka ekwawase ho nanso abantugu akoso ama ehun sensem ebuboba aye bebre no awonim se Rwanda ena Cameroon no empanyifo ewo honom no ene eye wo president so aye reshuffle ewo military nim edi ehu aba na predictions bi edi Gabon ene kuya esi wo honom no achi eno achi no ye behwe eye bugri nabu wo ye ohempon ene COPLX mensan sensem a ekoso ya wo ewo adult committee anim tape bi eliki ye eni mu nsem empanyifo toto o ma no ahye no kreba bi efri ene no kra wasa tape nim ye bedi eno so ho nkomode ma na ya hye the development a efri mu eba na ye de awie NPP wo presidential eye candidate elections no sinke na runoff bi baso enya maso eno so ye bedi mu nkomo ede ma wo ewo dwumadie so mi twa me ho na me ba meda me guest di na ya hye enkomo no ha ya Adom TV sanso ena asempa 94.7 na wotwi eye live ewo ho me ba sisia